Yoebusuafo yamakwa amasronko eba Attention TV said ya munim dada no edin a meje so eye ejasomo a se ye tena se ya na ye sunsumu nsem enko ane de nam na ne de ye de ba de edimu ankasa na mepato nya abotre se onya subscribe ya no wa subscribe no wa like no wa share ma odofo bi no nso wetie ensem a ene ye ba besuafo me nse wo bre no metwa mo sima na me ba ye beto Yoebusuafo said ya mekae no me ba nso enya me nkwa na mbae me ni opedikese na bae and the ba be kasa for yen sase ho how beneficial it is ena sunsun be na kurem ana dwumadie be na omudi ede boaye enti yen sebre na be ko opedikese no opedikese e mo akwa aba meje oso oh neso ye hu abiuma ye be je nkyerechire kakra afa yen sase so ese sunsun bi atechire Mami nchia wadofo no watiefo me pacho mami nchia attention fo nyina mchia bibia okay na mami nchia me papa na mrecha chehu okay retire doctor yeah akaboa the third all right asem okofa wo di asem kase pa na abo sa wan hwe ya nipa baka se mimfiri nyame ko di agora nsem a mebie so no ne abaka se mimfiri nyame na ese no so ye no kre yeah. Wow. There are certain things be or yeah, and Casano. You're too new me. Okay. You're not assassin. Dana anthem. Yes. Abodin din. Emaye. Shegu. Moja shegu. Ye moja shegu. Ewa assassin. Mr. Sumo. Daddy. My young queen na okay. Asasi wo tumi. My young share the book of Psalm 105 verse 16. Okay. Psalm 105 verse 16. No say na oma ekom ba asase so. Oma den. Ekom ba asase so. Na obubu eduane poma nina. Yes. Afayan kan Isaiah 8 no 9 to 10. Isaiah 8 verse 9 to 10. God. And it shall rise again nations upon nations on the land with disputes and prepare for battles which is ahead. Yo. Meso aya kan ni twi na be ma bi o chotwe abeta twebe wi ateno. Onti ase. Na mama amanama asore esia won ho e wo asase so na wo ma akom aba. Ethiopian sorintia Nigeria. Wa soletia. On sorintia Ghana. Wa soletia. Edenti. Asase no so. Edenti. Wow. Bible say for Kaiser the Kaiser. Wa be Jeremiah 25. Na kan free 13 14 15. Okay. Na yen hwa de. Asase won sem na. Ole kinkan ko. Oko ka asase won sem a. Jeremiah 25 verse 13 going. 13 going. Okay. To 15. And I'll bring upon the land that all the words I have pronounced against it, even all that is written in the book which Jeremiah has prophesied against all nations. Na mema ensem a megu asase no so no nyina bebemu wo de watro wo wakoadi for Jeremiah ama na manyi na so. Oso be ma den. Ensem a waka no abamu e wa asase so. Yeah. Today say seba waka no no correct do. Nti Bible say enko fatete atempons na bobe ba den anyinya. Timothy chapter 2 Timothy 2:5. 2 Timothy. Me pese ye bobo nsemi so na afede me bo wure ma obi antena ba bia nka se Umfri nyame. papa we mfri nyame. Nti ye hwa de o. 2 Timothy 2:5. 2 verse 5. Very deep. Very, very deep. 2 Timothy 2, the verse number 5. Cool. Similarly, if anyone competes an athlete, he does not receive the crown unless he competes according to the rules. Man, mamunya twi ne. Paper to you. Aya na ho akoye.
Wow. 2 verse 5. 2 Timothy 2 the verse number 5. Se obidi akensie no so inkunim abotire na je se wafa emra no pepepe. Aya full stop. Mesa somo Adi. ebra yesua. Na ye nananum ye ben wo no. Yeah. No mugu nsa. Yeah. Amode ma asase. Yeah. Amo fa nsuo gu kuram. E de gu fuma asase. Sabe pepe. E pam yade. Etude bia no agu nsafuo. Etude bi kura na efie na abewuram no ye de nsafuo gu kuram mienu. Okay. Ne ye de menkansina to fam to ha. Ne ya sra asase. Sa afi no ba ye be ye. Enye yie. Okay. Nanso Neni wasa. and then wasa. Yeah, was so yabo some sem. Yes. First I saw ye hu agric office. Na papa bi ne gu nsa ho. Okay. Obekọ no ne nsa ne hyefam. Ne yi ne gu nsa. So obi catch us asase ni tumi oboa. Okay. Asase ne di nyama power asase so. Oba se o ma ne to ayekese. O ma ne ho ayefe. Yeah. Wadosrade. Yeah. Wadọ ne obedo nyina. Na be ma ti ma pe no. Na be ma timi apẹ no. So at the end of the day. Obekọ asase. Na asase age akohyefam. Ne to kase na ho ofe ne nufu a wa managina ho asase beji na watafe no wa yivate maggot Omso abedi asemo so munni ni aka no na me fa ne aka ne hyem abanti osi mi wo sika me wa ahode osi me pese me yesi bene on Yesu kaso se mo fa kaza de ma kaza mo fa Caesar de ma Caesar. Aw ya wo bi wa ya bona ba sasi so a ne de ne se obeye adinsudwuma okay akonfudwuma sofo bia ntimi sesa okay mane okoye be ka se oso ba wo hanim me se sofo bia ni obetima sesa me a me si hai me ntimi sesa ya bono de na ba sasi so ma yeden o ma ya akonfudwuma adinsudwuma sunsumnwuma sa sofo na na se yeso yesusunwuma no o ntimi sesa e me ye gentleman emeye my friend reverend utie mi me ti opa obi ya konfo a yeah onya wotamfo o there be but aya na Christopher ya face ye de no na ye wira fi se na ebra na Paul ne Silas mo yeah na konfo ho na konfo opa wo se konfo ne kasa de dan so se ye de ya koma ye kom ne nyama ye ye ni enye papa o na sankrofo nyama o mo chire de ye den papa na konfo ni o na konfo opa Paul ne Silas nwa hu akonfo hu omo pa konfo ba nwa hu no no mo hu no inseguo e Bible okay enne ya sofo ya dada nipa bi no mo wa sorry impanifo gu nsa ese abosom nsam wo pejanse na oso kwame otwadi ampo nyankopon ye kire wo nsa o ye kire wo nsa ne ma wo nsa ne de sre kwan Bible says abra nyame pama honhom ne bi no ebi ba asase so ebi tena nua ebi tena botam sabi se police barrier ayi adwuma soja barrier ayi adwuma na kono amfa mre wo hani abetima gura ba untimi mra o se de o kai no undi mra no so pepe di mra no so mimi ko be ma camp me the slippers ene ko hwe pani bi ya ma nwura mu ya ma nwura mu nti Bible say osuru nyankopon ba ne kase yemfa Caesar so wura sa sika kita ye sika bai one phone in da one phone in da so ebisa so one phone in da o se Kaiser then it was Caesar o se mo fa Caesar de ma Caesar mo fa Kaiser de ma Kaiser asase wotumi ye be don no ba ne kora isi etumi gu nsa wafuo no okay ne ye sre asase no ani ti na wo bakwa fuo no wa ye baabi asai baabi ayeye wan sre so wan ye dey wan sre e bia na nsuo bi da ho on pebro nsuo adua bro wodi na chiwade aka nti o sori ya obese fuo no ka o sre anka obehu anka o sre ya obeti ase ne watwe ne ho enne ya sofu ya tum future gu nipa ni ana ne ya papa ne na nanu de agya no ya se no
ene ye gina de ba ko peso yesu kuro na wawuo no ne ye gye nsa abode won ho yesu na wawuo no on ye gye nsa abode ba bia akodo se wudua meko no nsuo bi da ho empe meko nsuo bi da ho empe meko empe je de sent empe banche nso bo musuo wo kwa wo tra se wakọ afuo no wo do na titi nsuo no so mpese de nan bi tie ko ni pedu wo se benum wo be se nsuo na be so na wawo no na wa be di woni wasase so kan titi na ye wo man ni nyina konfo ene na ma otumfo ye great no okay I see woni na ti amot nana opim so sabi enyado sabi akonto mani nsa wona editi no ru sila ru yenya konfo basa susu ya freno okonfo anochi na ya kwapemfo won bona fide property but one yan tum they rise against this man papa we tuba brekuso yeah sa kuro no konfo anachi dumi kuro no wo si me konfo anachi kuro we empeja da na enuonyam betwa ho nyina hia so munya bi ampa enna ko brekuso a say kuro no kitwa bi o entre ehọ na Ashanti University Ashanti University wow ehọ na wo kuro ne school na chi atwere Persuasion Lodge na chichire kuro no enuonyam bie ni o amanfo sisi dan akase ehọ na konfona chi de ne na mienu tie abotam no kasae enne eya adwuma wo kobreku so akro na abrochiefo so mtum me property bia wo what am I say me pa asase wo tumi no wo tumi ono ti nyama mene na nyama no untumi nye wo ho edi afi na kohwe a wa mene ni nyina minu asase na awurade nyankopon de boy yen wow no homi gu yemu na ye be okra siasefo enti CS4 nyumbi yakutuo ya sorry wo nyamie gwama ufata ayeyi so ada se pa enti obusa wanana nyumu a mire fikakra se eye omo national anthem somewhere sha so ase yeah ose asase nyina nye ko anything and cranfo if be drum pounding yeah silence hour for full 1 month it did so pepe santimamu so a your friend ohum okay ukọ akwapemamu a your friend ohum okay ye wia na nim se akwapemamu kura no ya woda kura ye nwofufu okuru no oh I see ye soja okuru no I see ye nua dokun okuru no wow omo de purify asase no no mu wia onwa frɛ bibi so odwira festival afei wɔn a wɔwu ni nyinara they bring their names and pour liberation sani afiase wa sa na afiase wa asase na nante so nsuo wom gold wom agudie bebre wo asase na se wow ahohom wo ho ti na gold fokutu gold no mu nya gold ni bi ntu a na etwa so ye rituals ebi di nkoda bodoma totofi wa na eye ebi kura amna ni tumi kunkun wom ebudo ngu no akata no so na busua ne tinisu asase wo tumi powerful because mo kono China ni ebetu gold o man ma wakofa tortoise aboa tortoise yeah uko India are very powerful really atichiriye ya di free gold tuba kono ya sen wo banki dua so enye dua bi akeke so banki dua so na ya sen na ya di kojan abona bom na India China for rituals bi omoye bo sasase na emuvu na twi gold ne ba jobo ha obedi Ghana for your friend who say Christopher yangi susum sam to ento uko India every 20 every second every minute obekona omunsuo ye clean omo ye rituals won wow
ye de galamsi ase no nti wo se tumi ni wo eno na apagya no homere so asase ne nsema koma nyankopon twadi apobɔ foro bo asase se papa wo maami gold wo maami we so me nkora wo mu na bere so a be de dum nipa bi but wo di atra so na nsuo no fini fa nya asase nsuo na to anya asunso nko a Debi asase so de ne ho ba gi ni mu wo kom ya me fi a nsuo na to ani nsuo bi apie fifa ma 50 wow anadwena magina ye me ne kasae ano kire me se onidie no obu a me de mani the prophet nkafo holomon your friend a prophet okay na wadi o manim then amehwa kpekple that means they spread it na omo hwe kpekple no wow ama asase no wow amako empoano sasofom ni so wu a na sori no wo ye papa prophet wusu bempale ni so ko dansoma road no sa papa na be kopona no sofo no akọ no afre yao enom so yesi yao sha omanye abae afini obaye nyahani lo abae nyahani neka abae nyahalo lo no obaye afie wow so they appeals the land, they appeals the river bodies and other things. wow And then asofo ya kromfo de ho abeji ya bossa nyama nyina agu senye and yes you see I give this approach for Muslims. Okay. Muslim ni ba sokro ba man hu the powerful their religion is. A Christopher ya tu ya majeje mu na ya ancestors ndi jaya so ntumi ma ya man in potri. Yeah, you have some 80 some 80. Is it 84? Right? Yeah, read it 84. What does it? Ya man in portray ni ancestors ndi jaya. And ya say no. And you want 14 years, wabe hunu kura no. No abawuram, bo pa. No there be a chance call. You want pa we msika duro fo nko kind of ready. But Psalm 84 Well, call one going. verse number 1. Call. How amicably the terribles of God. My soul rejoice, for the land of the Lord has given it property. Yet all sorrows will be cut off, and the will of the God will be fulfilled. Can it read any fantasy? Psalm 84. Said ye waka wa trust seven asafo erade asieni. Me kra ma wenenje said ye asase no ehoma ni nyina ewie pay ama no. Wase ma ne kra ama ne yede. Enje. Na sani asase ayede. Aye ama no kra no. Aye ama ne kra no. Asase ne produce. Hwe Yakopon the 3 keys bia ni pani ne ho. Ba ko ye po. O producer your bad The second one air assassin or produce or ma common nipa. The third one air wia. And also hata. Ono hata koko. I see. Wow. When you know meska. The goddess of the sun, omeska. Yeah. Daniel kan. What I say? It these 3 things. So so believe what I see now unfani die mama. Unyama be say. You are doomed. The spirit of fortune or your bar. Okay. Money pedi. Yes, but when you forget it, now forget it. Now forget it. You cannot work with the spirit of fortune. I see. Because they work together. They work together. Wow. You able to for said you did focus here treasure no. Where they say chiame onim na sem kan no say nana wasumu a where they wasumu a one a wutie said ye odi for church or say sumu wasase mu na nipa obedi ya. It comes with 3 elements, the earth, the sun and the river goddess. It's ye besra o say wutie odi for the akwanche beba and odi for said ye wutie so obi nji bibie ni anase opese odi e isi ade opese wonsam nti opese o try bibia and then onye Mama Castle said the naive Christians yeah asofo ama ya chichiri Christopher adwene ahye one konkom ene kita ya ne de abawo mu kakra ne ye ni abayen ho so
Yeah. The most sadness. Ayare wo. Sabro no ba ebe fa ye tumi ne nyama ye wono ekọ. E de kokro ba ko se from Philadelphia. Philadelphia. America. New Jersey. Wow. Na I'm going to Korea. Then the 10th, this gold I ate to. What was the Bronia for pickers that to go? But we go and sell them for cheap. Because I'm the sugar, what kind of history of the whole time, the sugar, and the abaji gold for your papa and animal. So I say, Bitiopa. I don't have abaji gold near there. When you travel to India, always Indian, you'll be a Juma. There be India. Indian, by what Juma, NS chemist. Yeah. India for the pretty in Runo. Okay. Uko Tobinko. Yeah. India for the pretty in Runo. Open the best surgical country. India. Wow. Open the best electrical engineering. India. Wow. Open the best IT. The whole world. India. Open one into building. Wow. India. IT. India. You cannot take it from them. Wow. I see. And you know, yes, you are for. Into no one call up nana. Would there be? I'm so Okay. I'm Bobo Pepe. Ghana player. Yeah. Bobo India. Oh, I see. Ghana player. Bobo India. So now you know. Let me tell you one thing. India for now be a Malcolm. Let's name them. Okay. Malcolm shop. India for there. Okay. Yeah. China for produce better to India. Wow. Even though your electricity meters a boy po. I'm going to be featured in your quality. Okay. Let me tell you something. China will produce fake of more quantity. India will produce quality with less quality. Wow. Wow. Me coin and me who say ye meter issue ahe. Okay. Eba ITIA. Omo ye genius. Omo ye goat. Wow. Eba into building. Omo ye sperm. Wow. So, omo na bie mekom. Okay. Ye de condemn wo. Ti asem ni yo. Ye condemn ni afo. So me abosonsonfo. And one be supermarket akese. Mekom is across the whole nation. The whole world. Even Ghana. Ghana across babia. Ukoma state na across babia. Wow. 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 KFC aye wi. Emo aye di bebrebe. Dodo na Indian for fan base of Ghana ha. O check wo internet a. Omo adwuma na doso Ghana. Interplus. No mu nyina ye. Rubber factory bebreye. Plastic chest bebreye. Wow. Aye Indian for factories. Wow. And one fire we kese ye die nim Yakopon. Nyame ne ye kwa heaven no. Ye kodi here heaven no. And Indian for bia adwuma fa sa we kese. Mo kwa heaven no. Ye kwa heaven no. Yeah, I have intimate me man sakra one more apples and for. Until for how long? How long? And you be who answer. Hey. Obi wa ne papa not tea in her bine. No, the year true. So for be a catch as a chung fi home. Na the papa. Me have baba copa metiano. A bomber kohoma bear 2 months. It is a metemi and sam a baba me say 6 months. Me tit 10 a baba me say the whole year. What you say? And you know, me Madam Bishop was say, oh yeah, oh bro, prophetic, so oh yeah, mystical. Ah, what bro, oh yeah, a body mu, can't body mu nsem. Inti yemme brebia ye hia ni ti aso dem bompaye, wo bra ni papa ni cha sade ni haba no tie no, wo se me dem kwa so me ko president. Na president wo kwa utua tight. Utu collection, wa wu kura mpo no, yes abe siewu no, be se tua sika, ama so for ni fuel. Sana waba. Asana waba. Me papa bi no ko president ni manyina ko president owu ye no mani korokoro say amje 4,000 say for fuel any other things anka da wa free mu na wo ko no anka they should give you a maximum respect asore ni nyi sika ma so fon fan top petrol keke na mo ko sie papa no mo kan hira ndi nachi da bi o they took the money after they came back they come and ate the food what just here is India ni bie no ba sa de no. They respect omu buasofo me se me do India no so mo so abi so mo ye me den me tena se me bom pa am no it take me 4-5 hours. Wow. Me start na pa 8 e bo be 3-4 nyina na me sori afena me se ma bre me tama me fi India na ahamrache 4 nti se me ko airport na me ko mu nyina kabo mu man bye bye
fekeke. Let's respect what our ancestors has left for us. And just obetra so dem kombe kum. Enye praise the Lord no. Eno kwa na mesika wo. Nyama bi wo ho. Nyama bi wo ho a wo watu agu. Enye bone kwan so enku nipa eya haban. Wo kambo mu a na wo sra asase a obema wo kwan. Ye wa haban bi a memfa ntudwa na edu anadwo a eso to say light. Ye di dware abofo. Asase na du bo isi asase so. Na eboa nipa. Eyi nipa fi ohaw mu. Me maya adwuma me konwira mu. Magu ahwie nsa na mate haban na ba. Nti ade mu odin se den. Me wo powder bi wo ha me fa no nwira mu. Na ufi be fi se eye note. But ye ne powder wi a ya bodua ekura tu. Yare bone ya beto nipa dua so. What the six fra keke frappe. What the kan nipa dua na ade de firi. Cash. Pa. Where they said open the case car no where they me dream me pa asase wo tumi ampa e dia besra so we obi a wo hwe ya wutie ya me ba to no was like no was share so unya share ma odofo bi na nsunsun ade no hunu se abrabo aye boy asase e wo tumi di tumi kase wo e ti pa to o share na wa share open the pa to o direction bi a betim dia mai direction there high kwan first na kan betudwa okay na onipa bi a obete se asase wo tumi no fa buru nkogu asase nim okay na onya o na nsa abakona fifi o misa no se yakopon ye den na buru ni dan be fifi eburo mi nsa na de gu fam na apie na be 5-4 abadua no eburo ba ko na de be 3 step aba na watu no abeka wo so anya banku adi because you are 30 ye dia nyamede dum ye no ya tuogu ene ye bre odi for last words oh my last words say ya soro Ablekuma Agape William Street. Okay. Bomadi so baba because si arabetu anamo yawada metrasi na obaba na yedi nkomo 101 na ewurade de kese yo ene enunyam me number is 0542 41 91 60 0543 41 91 60 ti asie se sunsum nyuma sunsum nyuma. Okay. That's bye. Where they said odi for kan o say ti ase say sunsum nyuma we sunsum nyuma di onim ene ye ka kire no nti ensemre no ye be kramo na yakọ bye bye.